Мгм. Эвине мышых алган инсанларнын чохусаларда она дайыр белли бір беклевлері олар. Ве сых-сых бу беклевлерінің фархына біле бармазлар. Атта сөзлернен ифаделеп оламазлар. Бу беклевлер реклама, фильм, китап ве танышларының икейлерінден шекелленмекте. Не язық ки, бойлей беклевлер эр вақыт керчек олмай біле. 8-ci bab münasibetler kıyın kurulganda. Yazı ve kitaplarına, uçak ve bilgisayarlarına, mıknatıs rezonans tomografiya cihazına ve cep telefonlarına icat etken insanlardır. Ruhiyatçılarımız, muallimlerimiz, mühendislerimiz, mimarlarımız var. Ama nasıl değiller, mışıklar ve münasibetler kurulmaganda, ne içindir mışıklar habatlı kala.